ana me hu obi a wo fight Kristo Bible a na no ho ye mesere enye nye asole ana ma abibifo ye koyechi na mo ye school school ana brodi di to bibini enye asole because do ye nkremoni person ba ko school do ye Kristo ni person ba ko school do ya bosumsum ni person ba ko school okoto ni person ba ko school enti ye nkofo we nyina no ye ni ye se region min ko de but ye nyina no ye wo classroom ba ko on said that didn't but ho and ye bibini me confidence e chese me ye bibini free me mu e chem se man kabro ni kasa me nim nyansa and obetima koshia wo ba wo do no wo so an ko school into one pe but wo so na betima ma ne ho ato no wo na betima ahwe no obetima akrokro no but wo so po bi a wo ye krache ni okay Kwaku kan ho asem ka krache me gu so ameka no okay yenko tie ma me jai okay school of form 1 because me kasa me table one be try exams akọ form 2 ana me madam ba ko se me so mo ndinti madam do di ate but e fan madam edina okay when you need aso na kwa so na SD and I say have money o se ko twene a atei tinu kwa ni pa me bu school deti ame Canadians ono so de na me jazz okay no better me mu ka je me say hwe na man twon kwa sese mam na ampa so me twon kwa sese mam because myself kura me wi awo ba a wote me chen okay as I say my true be amanimum madam wabre so this say obo me ankasa asemo na me di jazz school me ka chen papa say try exams ni me nwi a me jazz school ono awu se ne ba na owu ana me jazz me di me papa chi ko ni wodu yase ko hia papa adwuma asema me papa kan say se man ko school na man sua adwuma me nyina me ho be kire me okay te ma me ko di me papa chi sata na mo 14 years na entokwasi tatam no man panyi jeronis na ne wo so ti tokwa be si kakra wo galamsefo ene e friend say AGC ti sojafo ni police ba yekrom be tutuo ma bi keka me ame bre friend bre akosi bi mu friend akosi matwo awa hanso nyo de oboase me bre ankasa se wo washing be wa hanso nyo de akwa no wa one mother one father me papa me swaba okay se fie ti so bi abeka ya satam na AGC ya ka Africa ana say Africa ya ka your friends say portrait from a swan na gisifo e wo bia na sopa e wo kwame de okrom e man to kwane ni ade ade nti ye kose ni kumnwa ni nkokọ ni ade ade okay ama saa yi ni sei nti e ma boase ye slow na esem dimi papa achi e ko ni wodu yase okay e ko start abrabo foforo because na ho agu de bia e ko ka ye da 6 ni ade ade na me dimi papa achi ko saa tam 14 years papa wo mabe mi atam na ye wo me papa mabe 4 okay na ma me papa ni ma me da so ti sisi ya akokra ni abro ano o me da so ti yes okay nti eni anam ni nyina mo ye say ye 6 oh okay tena se me papa ye adwuma no sa de behwe fi tena me di me papa achi na ko bi adwuma foforo sa ma unya customers at once awo ni wadu yase market ho a tena de akoba ne se me papa sa agi baby omutu abo tinya se me papa ko gise de ne se be obetima aba akoma wo fi timi akora 40 years me papa etu abo no a ensuom ti ese me na msesa nsuom ade nsumo na wutu na wura amananim na wuram aha ti ya hard work am started 14 years me bre ni me papa di akira ti eche me papa timi oba boase ano de akoja ma uma bia wawu afa na ntinya nta okay ba na me di agora ko me se wa na fa na na kue antie kue ne ma okay me se wa na ne edin pa na ye nyina ye tifie ba kom tu tena ne nchen kakra wani adin de ese no what you see also na ma me na ne edin se adwumam ene ade ade ti eno mu na me papa ka chem sadako opese me ba kumase me ba me so na me dream nyina se me ba kumase because na ye swa no mena na papa de me ba kurom ebeto eba kumase du bro nya bra me wa esi me bra pen to mena ni wo de me beto ntade se bia de ebe kome no ebe kome bra pen ebe ko no so okay ti me ba kumase ana me bompa kumase me hu nkura na kamenya na me ti kumase mo de ha na mo tintin kran so ni udi agwa no mbusa se boase ya no mso nyom beko okay ti na me dream abra na me so ti dako na ye de me ba kumase magazine be su adwuma e magazine na me wo new road freba bi ni road de hona na me hwe adwuma okay na ba bia na mete ya kuma senso yo ba bia friend adabraka o try timatim that the number chroma na okọ okay ho na wo be wura me no site ti na me nante de bia na ba adwuma
because imsika me de so me na papa ma me say boss me no say de no 20 cedis 200,000 that time no ma bro e koma temi did be kura me timi to cocoa 50 pesos na e bia imsika ka nya 50 pesos ma to cocoa 30 pesos ma to kosi e bo aduane kutam na me su kwa me am say aduane no enso na so me ma me afia wo twa ni hwe kura no wa no aduane ama busu wo me makura ase man kofo nya biadi obi a wanya me ma me bakura timi bedidi wo me fie abetena kumase na oni obi a ti na no me ma me ase me okan wo se ada no re ho pa ase ba bia me hwe adwuma magazine no ono de gale ebreme wo bedu new road no ho ba bia madwuma mo yes was adi gale ni sa ko back to oboase okonya no wosu that time so ni handy da bi sa tam phone nya ani ho phone nya komosa na wonya phone phone ho ba na nya komo sa tam kona Nokia 3310 kwa nyini ti wati ase ti yede ni namu na arehosem ni se wo yohie ni ba wo krome ya wo mobo aya na oni kama fo dudu bi na be times bia na wo adwumam Fogeria any senior phobia ni no mo do ma metimi ka chom se yedi nkomo mo na ye fitafo na me ye electric weather na mkosia ya asase ba kokoma uko magazine abosuo kan akora be hu sa de we fitafo ni electric weather fo ni obehu e bia electrician ye nyina ye wo 1 2 wura ho a ye be bibia amanse no pi ka chom se na me create joke bi na mse boss on pe bibia man ya obetena me de Muhammad Afo police station police fo na mo de me atum se omo fa me tum na mo ma me bibi mfanye de infinity ti edo bi omo kasa me se ada no ni scam se ucha me gale kura dem de beto sugar kura minya ti ekwaye Africa kra me nipsi ne se jack ye cho gale kura me se minya si Kwaku ye brand nti abrebe na ura sene movie industry movie industry no a check akra me ba me card date no ba nam se na me yi asresem wo magazine ho no okay no my be fan cashman okay ti cashman ba so kwasia utia wutimi gu o se ye kumase forma yes ti se ya chi palago mo la no to ba wo yobo me ono so no be ne ka okay ye ne ka ma no next time me ba me mama me ka ho bi kwasia eje ko jimi chi sika na wutia na wutimi gu ti cashman pressure na no de mama no okay ani de enkofo me ankwadwuma kora obitimi first da kwa madwuma mani anka wow o se so obesere mo masere oh so met mama nkofo asenso na me ni kapre me ba na kapre ko mo de wo sugu mu me me sini ama bia fa ne kwa atabo age anya atampo ata wase wa ya de bi me twa job oni wo kora metimi twa job disikato no ma me bi da ko ba wase wafa na me say de me twa job ma wonya bibi me mfa nto no no say de me so me chop money say ye pon bia ye ma ye chop o ma me bi da to ata de odi mani kakra ma me re ho mo pa bata share wodin ene share me din ti cashman ye sa ne de nkofo keka na ma me de me ko join sini me ko ji sika wo me ma me ho se me ko join sini ni bi sata ne manya jako number okay na me ko tua 1.5 that time no 15 years about okay yeah 15 years achiko ben MTN ye wa kamera atem no mnya ni nam sini so hia na nkopeso be star ba amfa odukodi camera chi otimi se stardom ni mu so sana nti minimum no MTN camera man be ya if you quite close what the head you say almost stardom ni mu so be star o ba so an crowd fia be for am to here wo empreching eja di bedi di akire e be dwan na tetemofra aye jako ntira de bia me boy jako di na me tuche okay because ono na ye bo ni din ye kotu ni din quotation o wo sine dwom ona ma sine do ye konse ye beye ati eja de nyame hira eh wafa ami hira wati wafa jako ya ma de enyi pase se na no kasa nkran share chichira wo be hyew no ni betua 1.5 bedi di achi ampa so ye ba anche no de collocation ye smaf wayosi aboniti mekai title no okay no mu comedy power sin part eja ko first movie on produce it is movie no na de ba lamlight okay eno no kra no say be ya obenya bi atwa na ye different lock ni say minya asori from penyfo no ye de me kotena esoro ameka edes sure me say title da wani oh okay etino almost areas as amuye sinifo ni na yekohia no
obo ma yedo aka so do no dodo no ti ye bo ban tintin ye sade na so o si o twa ne de wo sa no wow ah o si o twa ti bi o ma o titi mo ah me na me shade o di rate na ti no also obi share white ban wo de ye din ampa se na bi obi a hwede hu se ampa wo na ba wo ye de come be fire close oh enti me ha me ho nkyere ku ampa wo na wo ho no eti Kwaku sini be me ka movie be na de o ba lamlight sini de me ba eda wanim okay me ye awariso okay I'm in love you I'm in kiss you what you say mama is a castle so me dey say that kese mama director okay Jones director Jones director Nyamisha wate me director Miracle Films director Jackson Kirby and some papa Nyamisha munyina yeah because na me director nanti achi but na me all the director dey be ye nua okay adamfo baby ane na ye ko 24/7 wow enti no ye twa wale so na me nkasa sin no okay ba satam na Agya ye too hot ti ko fa Agya kwa say 2 days na bia wodi ni twa ni say wo makwa kwa ma obi fufuro be chincha na dem but since ni so na director no ehia ma say me since bi be hyehyehye baabi okay ti na producer no kwa adwuma ne ndia kwa na won ti ase say wodi one Ike or Worcester. Now small boy Bena Jones. You go for Agya but say Agya me Agya kasa Agya say odenya hwe me me ntwa scene or more can. Okay. Now you try scene wo ekura na ase wo no. You try 1 scene 2 scenes 3 scenes if wo kwa na nkura na wo krom na adi wachi. I love you. I'm in kiss you. Na am say awrade aye. Facebook follow. Oh man to be nyade. Okay, I'm in love you. I'm kissing am say cause na ade ba kwa na ebe ma beti asense se wutwa sini na nkura na wo ho no o kan se bi na nkura ne didi wachi a na eno ane se akura bi wo ba bia no ate satam na Facebook nye komo enye komo social media na enye komo enti movie ni babon ten ade na wo ha na mo wetimi de atwe WhatsApp ni ho na WhatsApp ni ade bi radio se de ba de na na Bluetooth etino Kwaku mintwa no Bluetooth ye beba ho mo se ti movie ni babon ten amafo school for no we me this o ti asema me ka me che phone atufia we na nki wom ne efesini babon ten asebi zata mo bo Agya din na tosini because Agya din na ne eboto Agya din na trend but ko resina boy be no what trend ye din sa no wow no munim se frame Kwaku Manu to be question about I'm in love you I'm in kiss you ya ko me ka sire se bi se ye wana Ike eba director Jones ajima mo frame ye share director Jones ade nyankopon aye ade nyame aye ne se ade Jones obeje se movie no obi dia to Facebook di amaye na eno kura nya papa se npa do se movie na da ho no se da Facebook di na se wi ase nyina ate wow awaleso eno ano wow sa movie ni be boa me director Jones ajima be boa me because e be page crew na okay atam ko na director Kranti crew but e be boa team na that moment no e wo no e free ho no e na be yet say e free o say na first na janko okay but if you could do baby na akwati say e free o fe Kwaku Manu na be fra Apostle Jompra na fa akroboto okay Apostle amiku ade yenyina be papa ba akofo jitu yes ye betimi atwa etimi aton 10,000 ya na say ade nkofo so ye bibi e kotwa asomafo ano na me director Jones Jimadi ankasa oh director sa asomafo na de be ye wo system no nya asem keto ti e kokokwa na betwa Kwaku kila and then say asem na asem ajinsem na say ajinsem ti na fire wunya Kwaku Manu na nya nipa ba ko mienu miensa bi kra na wutimi ton sa nya wusi Kenya mfaso ene boy ya Kwaku Manu e bedu baby a nyame de ye bedru ye Kwaku yankopon shao say woni oyire montam to say esi ade me ne yire say woni yire but wo ma do say no mafo e mema tomatu Kwaku be ware bi awade de yeso ampo ye ware awade anhia mankora wo hia manpenfo okay wonyina na awade ho hia pa okay wonyina from infie be na wo feel say aware ho hia se de bia na me ka me adwene mu de wo mitrimu a awo ntemboa ese awade ye ware ne ntem okay usu akra woni mo spec okay isu akra ne ma de friend spec but wonyi na wo se no fo so ho hia eto ho hia ana na afina wo hu se tia akra ho ye de ehia okay de ntia awade hia ma bra wonyine no
omani beko. Okay. Aha, omani beko. Okay. Tine bedru baby no na uhia wo. Even so we do from 35 about 40 sia. Ona hu se nko awodwena enwene. Da bia uhia wo ba kan. Kokonsa kura ye ni adamfo ni kokonsa ma ne nye de se wo yere. Enokre. Onu yire di kokonsa. Okunu ko ba odo na wonte ye. Yere ko ba na ante di eko. Enokre. Enti enyini mu de ehia ma wo ba ana ba ma wo ba ehia ba ma. Okay. Ti aware de me nka na da wo se ye nware bi. But buo ma wo kan sempi obi timi kase ade said they will come and say, I say, when we are said doing it, said them to me so bow. Okay. So come up and no one be no one process. One process. I will be out on the chance anymore. So, mammy, be sign about every make I say, Medasi, a chair, a chef phone. Namini, bra, ye start to say, yes, I mean, love you, I mean, kiss you. Not on the side back when you who you say. Oye movie star odi agro ya ye tie kire no ye ka sebi akwaye jimi o on say sa west ni ye tan yusu but nyame anim ni wo hu say edu ba bi na ye ka nyansasema de ma me pe I mean love you asem no ye ka nyansasema na adwimu dot to extend say un sheda unti me predict no se no tie no or you be our sisa e wo ni nyansem ase owo ba bia bi nsem bi obubo so no se eya na ye hwe talent no na mom ye hwe brofo ka na minimum crofo mo dwedwe pa nso koto ni ho e na ye nimu crofo mo akoko school akese wo eya na ye especially ye bibifo no se obi ti brofo e na oka brofo na owo nyansa nso sebi ya wo omo abo degree asebi omo ejinipa adwi bie ni omo tirim ugwe no de ni to omframa kwa itino yese ye be hwe niema nkola ni betimi aye oka bibi se to de bi kra ye kra ba bia ye firi ni ye fere on person obebo me ya igbeni 100% me ya igbeni ena ya na me proud say me ya igbeni ti say na I mean love you me I mean love you na ka me enti no oka oso ye proud so ya santini ade na yan kasa ye culture ni ye ni jemo ye wo ye kasa me dofu obi kabrofo na otia obi sere yeah but oka ni kro mu kasa na wan ka ni yi a obi mfa ho any ye know because when bibi ya tu yan kasa ya mamre no ni niema ebema ye man ni ho aba mfaso any kuro ye fi mu aba mfaso amaye ya tutu akene ene ya fo obi de eto de bia me san start e fi baby a or start ye da no ye beka wa say we need determination we need vision we ntimi fa bibi si weni mu konenim ya won crofo ma pa ba abrabo or start bibi 1 2 komodi na ni ma me de gari ba ni ma me ambehu ni ya or san de gari ko ya no say ma me se metena baby am o de gari aba wu hu media ene me betena wusu suku na me nko me so amen di ene metena fie di gari no ya won crofo bi wo ho a ene because of onunti baby omuti fi asase no e ho na omuti because on force on determine bibia baby she sin eni so ena da meka o kan bibi o se eya na ye hwe nipa no de brofo obeka ni niema na emo ye hwe niema nipa de betimi aye e bia akosi oba pa o se wo de onim ohun obi owo nim dia na owo nyansa na adwemu do a me hwe bre na wo ne wo kasa no hwe de da nanim na emre ebeba da nanim because obi a na adwemu do odi bibie si nanim no na ni so no e likely say baby a wo hu na ene no wo be ko be bo china na onyina wo okay enu ni Kwaku de ya ye tie yo enyina wo because or the BBC na ni so important man na wo hua celebration say den na o ye ni ade no na impo onim so obetwase ni no na o ye bibi wo na brabom o forso ena ade Boaku kran so ewo nyame hu ni say obi a won forso bia nyame ntimi mboa no won forso a nyame ntimi mboa wo ebre won kasa wo forso na wo yiri wo ho no na nyame so wo nsem na otwe wako wani na momu ti fakodi a wo betena ho amankrofo aba be pa wo ho nyame sha mama your last question mu dododo yes aware ebegu na enkola no be ne be ma no be kwa kotena
me ka say bi ankola na bi ho na oba wom ni mfie as o nyini no mi hu se de me ka wate ase a so ne yere entama ye basa ankola ni nyina egu no so oba wom titi no me ye so for titi no ne ye ka say ma ware enjai eno aka ho am obi abodam obi ewu obi titi eya we wakoma hwe nipa na one ne ti no wo we wakoma na wo ja wo ho na wo hu say wo make effort bible can we almost 3 before say oni obi betimi etu anamo edu enum na one ne wa adwinpo it wo ware obi a na adwinpo fa wo ho a wanya bp a wo benya wo be wu eja no aware jaye kane no ne yesuro but wo tibi hu na enye ma wa jai na wo bisa nkola no sometimes it depend mami bi on eni so na ho it doesn't matter so ye mami na eni so na ho on eni oni nimdie bia fa nkola hwe eni abrabo ho obetimi akoba bi opeja ne ma ye wo papafo bi wo ho mami ka kiro kwa mu fa so show mu makramanti mi nye iti u steady oba na wo ne niti no na wo say ye wo mabi wo ho 12 probetimi atu ni memu akọ disco say e club ana bibi be makura ko adwuma na po 5 o'clock 6 na odwe ni ma ho wo we sa oba we a na wo hu say we me mane ni tia omo anhua ansa no ma mboa we ye de bedware o ana se nkolabo ni sem wo we na wo ma no ehu hia wa ji omo be ma hwe ma ena eya na ye say e man ko ana titiba koche de obabi apro ne baye nanso imeme bia so mumemu amomma etimi aya titrufo obabi o han den na de ni tu mene ni ye nti e bepam nti wan hwe ya uti akra na wo bati nyankwa ye be san ba bright ki try ho ba e be ba so